Kapitan Enteng. Ayan na, tuyang. Ayan na. Ay, Anya ti berbero ka. di walid ka. Awan mo ito nito'y bulsak. Ay kadya ka mo kan ka. Apay abiro kam kanya. Ay, unay. Ay, tulungan nak mo tinamang birok. Ay nabanugan nakpay laeng met amang birok. Nang ikabila baya. Ay, wanay. Dito'y lang bulsa ti pantalon ka. Napanam aya. Dayta ti lagi pem. Taamangan no nabatim ijay napanam. Aha! Huwag, malagip kong tuyang. Nabatay kiji tersina ni Marikwanang. Ay kating kadamagan kin ni Marikwanang no nakita na di walit mau. Marikwanang, nabatik ka dito'y giwalit ka. Nay, awan mat nakitkitak awalit dito tersinak. Saan yan, naggapuwak dito'y itay? Wan, kano nagistambay ka pa'y dito tersinak? Kita pa'y awan nabatay. Ang mga no inala dagiti nagistambay at anod. Tay may daket kalpasan na pimanaw ka. Sino dagita tanod ngay, Maray? Siya na mabalin ang mapukaw, di walit ka. Apay, ado ayat ikarga di walit mau. Ay, ado, Maray. Napunaw iti kwarta na dyan. Ay, sus. Apay nga mintay imbatay. Jak imbati, Maray. Natinag dito'y bulsak. Iso nga rod a pinidot dadagaw sa nadlaw da siguro nga ado ti kwartana. Ay, napuskol ti kwarta na dyan, Maray. Aglop-lopyas asag sa sangaribaw. Ay nagadaw no kasta. Kitak man, no sino ti akin kukway ti dahi ti awalit. Ito inalingid ti pangkitaak. Tano ado ti kargana kwarta. Kukwa kaon. Nih! Ay! Puro may resibo ti kargana. Na? Ay di mo ni tataba daw. Ay, kaya nasawan. Iso ti akin kukwa iti dahi ti awalit ngawang kargana kwarta. Oh, anwo nga dito. Ang isublik pa nga ito, ano'y beleng kaon. Mapukpukaw ti walit ni pari badong ko na, Maray. Wan ka no, Maray. Nagado ka no ti kwarta akargana. Manu ka no ngay? Kunana mo't asag sa sangaribo ka no anapuskaw. Ay, kat no kasta. Saanan nga isubli ajay nakapidot? Nasyaklaan ko mati nakapidot. Isublim pa dyan kwarta, Maray. Isublik Apay ko mga alaag ngay kadjakmat ko Ay, uray syakmat Mabainak ang mga laiti kwarta asaan kumat ako Ngam asino ngay nga ta tinakapidot ijiwalit ni kabadong nga ado ti kwarta na. Anya pa'y later aramidem ngay. Ingka i-reporten akin ni Kapitan ang mapukpukaw jay walit mau. Why, mapan ko i-report. Tay bagak man, nga ado ti kwarta na. Imbis ngawan. Na, apay ngay akasta ti ibagam. Agulbud ka man ako nakaw. Ibagam atipod naw. Kitap no inton agsublay, adon ton ti kargana. Anya ti mako na ngay. Ay, makaamu ka? Sus! Kaslamat Biyernes Santo dahi taro pamparay. Hoy! Anong nangyari? Daw may ko i-report, paray. Anya dahi ta nga i-report mo? Mapukpukaw, di walit ka. Ha! Ay, nakapukaw mo? Ay, paray, ada kwarta na. Ay, ado, paray. Manaw? May 1 milyon. Ay, nagbasi... anya? Ay, milyon? Ay, nagadumatay. Agasam mo dahi ta. So nga may ko i-report dito yung barangay hall, paray. Tanas ka na may sublikan niya, di walit ka. Ay, no asino man tinakapidot, iti wallet mo. Isublida pa nga ta. No, dakarga na 1 milyon. Oh. Iso nga ron nga umay ko i-report, paray. Tapno matulungan na. Ay, kure ka. Kasano mo ngay nga imana, iti may 1 milyon iti wallet mo. Ay, damagang pa lang mo, paray. Naiyanay ko Manulang mo dahi tamay 1 milyon ngay. Imanay amin iti wallet mo? Ay, saan nila napatagday ta, paray. Itata na report kon king ka. Tulungan na ka, namang biraw, di wallet ka. Paray. Adan to bingay ko no mabirukan ta di wallet mo. Ay, win paray, ada.
Anya ti kayat mo, kagudwa milyon? Dakil unay dayta. Uray 700,000 lang. Da kayo ka tinagis-istambay dito tersena, kalpasan api manaw ni Kabadong. Nag-i-standby kami kagawad. Kadwak dagiti daduma tanod. Sino kada kayo tinakaala iji walit ni Kabadong anatnag dito tersena? Ha? Nasken ang maisubli dayjay awalit na. Oh, Taamom ti karga na dayjay akwarta? manungay kagawad. May sa milyon. Anya? May 1 milyon? Kasta ti kunanay di barangay hall. In-report na ngamin kan ni Kapitan. Ni. Ang dagayam karga na may 1 milyon. Gumapay nga adya mo nakita iji wallet na day tagatan. Ay, amang ano nakasigpit laang. Ay, kita agto na laeng. Oh, api adi ka matagtagaray. Ha? Nakita yo ka di walit ni Kabadong. Ay, saan kagawad? Ay, alang raw. Inak ka, tanay. Inak pa'y man nagpasada. Ayun na nga, dito. Iti may 1 milyon nga ibagbaga ni kagawad ko, anang. Oh. Uray balik-balik ta, ti wallet ni Tata Badong. Awa makita ka may 1 milyon. Nakaisigpitan na nga dito. Awa mait. Puro magpapil na ito na. Makakita akmat ko man iti may 1 milyon ng awa mait. Ayan na nga iti may 1 milyon dito wallet ni Tata Badong. Ay, banag. An-anwan ta nga, di kag 2 milyon agatan. Nga itad kanyak ni Paribadong. Oh. Anya, ikan nakatagudwat milyon? Wan, ikan na. No, mabirukan mi ajay wallet na mapukpukaw. Taapay nga ikan naka iti kagudwat milyon? Di mo aya amaw. 1 milyon ti karga di wallet na mapukpukaw. Anya, imma na ijay walit na di may 1 milyon? Dahita mo ti damdamagag. Wan ka no kuna naman. Ket ita, no mabirukan may. Gudwaan mi, dahil 1 milyon. Na. Iso adamdamagag kan no, an-anwan tanto dahil agatan. Ay, agdamdamag kan. Kat diyo pa'y matnabiro kan jay walet na. Ay, mangsigsigurado kan. Nungay 1 milyon na. Ay, adda nga rod ka now. Suruam ki din jakin kukwa. Kan maysa, pangalaan na ko maiti maysa 1 milyon. Ay, wala niya. Ay, pangalaan nga di Paribadong iti 1 milyon. Agbangbangkag nga agpaiso. Ang sangkakalang matjebang bangkagan na. Ay, wala niya. Kan saan damot ang nagbangkag itakan ni Tuyang? Ay, pangalaan na ngay iti maysa 1 milyon. Ay, damagak tuma. Nagrigatan na mabirukan day taawalit ni Badong Maumaray. Nay, apay anak ko namday tamaray. Ay kat ko na namot ngamin nga dakarga na amay sa 1 milyon. Kag agpay sumi nga may maray. Apay akasla saan ka mamatay? Nagdakkelan agatag ti karga na no bilang. Walit nga raw. No adaman na kapidot. Sanan nga isublay. Kukuanan adya may 1 milyon. Makonsensya kumamot adya nakapidaw. Taigatang may tibugoong kan bagas day dya akwarta maray. May 1 milyon? Igatang nyo lang itibugoong kan bagas. Kag day tamot ti kasapulan may. Tapno agbiag kami kin ni Badungkaw. Ngamen, no may 1 milyon ti karga na. No siyak ti nakapidot. Ay, dya ko ni sublay. Kukwa kun day ta may 1 milyon. Kastaya. Ay kisayan tayo na di kargana. Nungay aramiden tayo akagudwat milyon. Maisubli nga ta. Anya? Nakitam ka DJ wallet ni kumparek Abadaw. Usep. Nay, awang mo nakikita, Kapitan. Mapukpukaw ka no kit. Ti karga na ka no kit 1 milyon. Talaga ka day, 1 milyon, Kapitan? Sumati ko na na. Awan mo nakita. 1 milyon iti wallet ni Tata Badong. Naskan ang mabirukan tayo na dya wallet. Kaasimat ni kumparek. Sige, tumulong at ngagbiro, Kapitan.
kita tumanin man da di awalit. No talaga mo ilang nga ada 1 million na kargana. Naisilsil nga ta. Ay, use. Adan sa ibagbagam. Ay, awang kapitan. Ti ko na, naskay na may subli ka ni Tata Badong da di awalit. Saan la adya wallet Pati ti karga na akwarta, 1 million. Di mo ten kapitan, timang birbirok ijay walit mo ba daw? Baya mabirukan na. Isaon ti agdamdamag kadagiti tattao no nakita da walit mo. Ay kat bayam Apay, imbagam kan kwa na nga dakarga na amay sa amilyaon. Wine, imbaga. Oray awan met gayam apolos kargana. Tapno may isubli nga rod. Kahit ita, ni kapitanen ti marigrigatan nga birbiro. Wine, timbaga nga igudwaak iti kagudwa a milyon no mabirukan na. Ay, awan lat di kar-aramidon si kabadong. Kasanaw no mabirokan na. Pangalaam iti kagudwat milyon nga itad mo kin ni kapitan. Awam mo ti makita ka may sa milyon na nakasigpit iti walit ni Tata Badong. Oh, ang mga nasken awar-war ti uneg na. Anda siguro. Ay, kartibak man. No ada, milyonaryo aktaon. Oh, anya ngay inteng. Nabirukam jay walit ni kumparim abadong. Saan nga rod? Ay, sikat agbambanog nga agbirbirok. Idinto tadya akin kukwa, adala ang ija balay da nga agkuy-kuyakoy. Kasta aya? Kasla si kamot tan tinapukawan ti walit na. Ay, amam, no anya ti problema ita. Oh, anya day ta problema. No kwa, no kasano agastusan jay 500,000 nga itin na kanya. Ay, saan man aday ta ti pampanunutab? Payasaan? Ay, agasum na tayo jay 500,000. Ay, di mo to pa'y ammo, no talaga nga adamay sa milyon akarga ja walit na. Na, apay, di ka mamati. Ay, talaga nga agdua-duaak. Ay, diskumpiyado ka matataw. Mapanak ija salas kit di. Na, anya ti aramidam dita. Ay, panunutot no pangigastuak ija 500,000. Na, Ay, agluto kan. Mabisi na kahit nagbirbirok iti 500,000. nga, Maruruda ka talagan. Nabambanuga ka ng kartib iti walit ni Tata Badaw. Kinarti-kartib kon iti babasit. Ngam awam makita ka may sa milyon. Ay, ulbod day di ala kaya. Awang ka di ti karga na 1 milyon ti walit na. Ulbod ni Tata Badaw. Ay na, sapa inararapap ko mga agbalin a milyonaryaw. Isublik pa nga tada ito'y nakarte-kartib awalit ni Tata Badaw. Di na mausar da ito'y na. Anwin na ngay. panagkunak, sana na may subli pa di walit ni Badong Mau. Day taman nga min abadong tanagdakkel mo't unay agatad ti imbaga na karga di walit na. No kumatimbagayaw, kat maikan iti gunggun natin makaisubli iti day di walit. O, tinabayaga na naisublay. Ayun anya. Mayat day ta singasing mo amaray. Oray dito yan sangwanan ti tersi na ka maisurat ya maikan iti gunggun na ya makaisublay. Sige man nga rod maray. Isurat mo tapno maisublay. Anya nga dito nakasurat dito sangwanan ti tersi na yo kagawad. Itala ang makita mait, nay. Kabasa, ma. Ay. Bawal ti agutang. Ni? Saan nakasta ti nakasurat dita? Ah, Anya, bawal ti agutang nga ibagbagam maut. ay, sabali aya. Apay niya nga rungay dito nakasurat. Nakasurat dita ang maikan iti gunggun na ti makaisuble, iti mapukpukaw awalit ni Kabadong. Ah? Ay, kasta aya ti nakasurat. Ay, manungay ti gunggunana no may subli jiwalit na. May sa milyon nga ta. Apay, nakita mo ay walit ni Kabadong.
Kasano pa ang may sublingay ka nakarti-kartib kumutain. Apay anak karti-kartib mo, inananaw. Kapitan! Apay? Ada ko maipudnok kang kakapitan. Anya nga dayta nga ipudnom. Nabiro kak tiwalit ni Tata Badaw. Nabiro kam? Itid mo kanyak. Inta isubli. Mangan mo no kinisayam jay may sa amilyan. Ulbud ka din ni Tata Badaw. Kano oray piso ka makarga na tiwalit. Unay mo day dya taon. Aguray ka. Kayat mo asawan. Inulbudan nakmanan day jay abadong. Kaduan na, kapitan. Tainta isublay. At da kanu ka gunggunan di makaisubli iti wallet na. No ngay 1 million. Di ada pagkudwan ta. Sagmamanutangay. 500,000. Half million? Sige. Mapantangaro din. Usit. Ayos! May subli mo lang ang jiwalit ka. Adakan ko na paray. Usip. Irwar mo ti wallet na anapidot map. Manungay ti gunggunan ti makaisubli Tata Badaw. Basta irwar mo pa ya. Pagtungtungan tayo, jigatad, nung makitak na itawalit ka. Irwar mo nga minin usip. Darasam, di mo pabayagan pa. Nantoy, nay. Pare, pengay. Nakakabil mo ito niti supot yung wallet ko akas lamot na karti-karti bay. Nagloko kan. Apay akinarti-karti mo usip. Kabinirok ko gayam di bagbagana amay sa milyon. Ikit na biro kam? Awam mait. Kinalkal ko pa ano na isigpit ng awam mait. Kasano day taparay? Awam magayam 1 million na kargati mapukpukaw awalit mo ako nam. Ay, kuha nga may pare. Ikit mo di gunggunamayin to. Nakamitin ng isublay. Aya, gunguna. Kasano ko magunggunaan ka? Kinarti-karti mo mitay. Ano pa ngay, day tawalay. Wala nga naisublay. Ewan ka ron. Naisublin ti walit mo paray. Di gunggunak. Jay mat gunggunak ang nagbirpirok. Agasam ta, intero akabildata ng tisinursor ko ang nagdamdamagan. No, ayan ti wallet mo. Ay, pangala, ngay titid ko kada kayo agungguna. Sana mabalin Itid mo di gunggunamay. Ay, rumuwarak man langit pare. Ay, Ni, napamut ng kapitan. Itarayan nan samot tinda tao. Nungay surutin ta kapitan. Ay, lukluk na taday ta apari badong Ay. Madiday ito ngay naramid na. Ingkatangan ka ni Tibaro awalit mo. ay, diyak kaya tintag wallet to yan. Mapukaw to maday. Dakil agulaw, ti parnuayin na. Kay sikaman nga may tilayng bagbagam. Inalilaw mo dagiti tattao. May sa milyon. Di kanto pa'y nakakitkita iti kastagatan. Kita mangki din no, lumabas dito balay ni kumpare gantay. Mga no basi-basin na. Gapo itigura na kanya. Ay, tatabadong. Saan ngamin anasaya at ti agulbot? Kan ad-adda asaan anasaya at timang tagi kwa. Iti wallet adi mo ko kwa. Hala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entren. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay, wala yan. Ay, ninsamot kwarog dyan nagpartak ti panagpataray na iti tricycle. Ay, uwan. Iso. Ay, urayak labi maringkwas gapo iti kigtot ko. Ay,
Puray sakto pa'y. Ay, nagpartak launay ti panagpatpataray ni Kwarog. Awan bete amok akam kamatin na. Ay, nasken abagbaga amjay ka anakam, inteng. Kasanon no makadungpar, gapo iti kasya akin na partak ti panagpataray na. Ay, urayak lang makauyag iti day ta asok anang gapo dita. Tricycle ni Kuwaro kalimbabas. Ay, ungarod maray. Uray nala pinatapok na ito kalsada. Ay, daan lang arudan day a tricycle nan. Nagpartakpay lang ti panagpataray na. Karag-karag ko nam kedi ah. Anya ngay nga tatimako na ni Kapitan iti day tangar aramidan ti kaanakan na. Panag ko nam, mabagbagaan na. Kano paborito na day akanakan na. Tinakabot-butang no, makadales. Ay na, sigurado ang matay adagos, ti madalisan na. Sana ko nga, paspasada iti tricycle tatabad yung. Mapayasaan nga, tungan. At damat ni Chief Karog nga agpasadya. Ala namat amin nga pasahirosan. Oh? Isubay dahi ta sumunga dahi. Ay, awan, aglisya ka. Amang ano, madalisan na ka. Ha, ay, paglisya nga. Kano sa dino ti papanak, isubay ti papanan na. Ay, dalisan na ka matan. Ay, dili ka doon. Ay, anay nga. Anay. Ay, kasi ka matatabad yung. Naipurwa ka matanta na dalisan na ka matitricycle ni Ship Kwarog. Labihagak pa ka di. Panakunakat na biyagkan samat. Ayan ni Tata Badang. Ayan na. Adya ditoy. Diyan isaan nga makatakder ko pa Pasalsalikan tumat nga miniti kalsada. Pasalsali ka. Kano nagpaigid ang Mike. Sinuro naklata din ng par. Nagbayad ka, Tata Bataw. Aya, siya pa nagbayad. Una, bayadam ti damage ti tricycle ka. Ay, dakal ti damage ko ako araw. Dandan ni pa yan si Mina to'y kararuwak nito'y bagay. Siya pa lang mo ti magbayadam. Basta, agbayad ka. Aw, kita man tinagbalinan ti tricycle ko hanggang. Anya ko matinagbalinan na ngay. Isumit ta. Lati latamit. Oh. Kita ngamin anasaya at may, di mo madlaw day ta nakupit at ang butso na. Sigud mo day ta. No, tinulungan ka pa iday. Nagigalaw taday. Ha, matintinag. Nagasgas pa ijay sango aw. Anya ko mangay ti magasgas dita. Di mo pa ilakas sukatan mo. Ti sigud a pintor na kolor lati. Basta, nasken ngagbayad ni Tata Badaw. Na, nagpartak ka ngamin unay ngagpatpataray ka anakan. Patapo ka matin ti kalsada. Basta, bayadan na tinagasgas alati ti tricycle ka. Iya. Badaw, sigurado ka kaday nga original akararwam kay nagsublikang ka. Anya nga original akararwa nga ibagbagam mo dita. Ay, saus! Abda itang tipiki akararwa Badaw. Anya, ay, masigurado nga original akararwa ti nagsublay. Narigat ti mapikay. Ado tipiki itan. Ilutang man kidi da ito'y nablo asigat ka. Pati da ito'y dua sakak. Nagkakawang matindag iti ramay ti sakak. Kasanungay amay subli dagita nagkakawang aramay ti sakam. Amom, no anya ti pagdanagak amag na diti kalsada, Maray. Apay amadanagan ka. Kat nakapaigid talaga rudan. Uray nakapaigid ka. No sagiden na ka di napartak at tricycle ni Kwarog. Sabagay mo't di ah. Kano nakapaigid ni Kabadong idi sinagi di tricycle ni Kwarog. Ay, kasta nga rod ti kunada. Ay, Jackman ammo, no talaga nga ammo na ti agmaneho iti tricycle wano saan. Ay, kat no nakabaybayagan a driver ti tricycle, di na pala ammo nga aging gaita. Saan nansamat nga ammo ti agprino, ti sumardang ka nagpaigid. Ala, paraan takit din dahi ta sumungad a tricycle, Mare.
Siguradwam asaan ani kwarog ti driver na, tadyak kaya ti aglugan. Tungan, imbag mo, tatoy tricycle mo, tinagluganan may. Di kayo madanagan, kagawad. No siyak ti agmaniho iti tricycle. Saan kayo nga maan? Ano? Ay, agnervyos kami nga no ni kwarog tinagluganan may. Makapadisgrasya mo. Jakman amo ka ni Chief Kwarog. Mapay nga kasjay nga agman maniho iti tricycle. Alah, bayan yun. Sigurado nga ungtan ni Intay. Ay, sapay kuma, taungtan na. Bagbagaan na kuma, maray. Nalpas na ko nga inong tanang Kyle. Apay, kayat mo pa'y amaungtan. Ay, saan na? Mano nga oras na ko nga inong ungtan. Mano nga oras? Kano katugtugaw mo pa'y la iti abay ko? At idugan day jay. Ay, anyat kakautom di tabulsam. Tapno saan ka nga agong ungit aw? Atoy aw. Ha! Ay, ha! Kwarta! Bilangam nga mina. Uy! Sagsasagagasot 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 gasot day tanggay. Ay, itad mo kanyak day ta. Kukuha mo day ta. Ay, nagsingpit ka day to'y akaanak akon. Basta di na ko ungtan Bagbagak lang ken ka. Adi mo unay partakan ti agpataray iti tricycle. Uy na nakananos ka kanyak ita angkay. Itay, uray nakalabugbog kawan. Ay, binugawan ka aya no arasaas ko day jay. Kat no nagpigsa, uray akla natitilang. Ay, sige nga ro din. Bapankan. Itay kumapay Inakaw. Na, Pinaayaban gayam ni Kapitan ni Kwarog. Pinayaban na lang. Inungtan na pa yun Patsimay. Kano paborito na kanakan dayay. Ay, no saan na nga ungtan. Addan tumanen madisgrasya ni Kwarog. Gapo iti nagpartak apa nagpataray na iti tricycle na. Ay, sigurado day ta. Kat, mayatan tanaatalan asakam. Medyo dapay la sakit-sakit na ito'y pagbagik maray. Ay, kagpaimbag ka Dapay la makapanlibang kaga. Ay, nagrigat mo ton. Ay, gapo iti day ta, kwarag. Baso lamin ni Kwarog, dayta napasamak ka. Kabado. ay, mayat ka gaya man paray. Anya mayat asasawan. Kita magpilpilayak pa lang, paray. Ay, wan gaya man niya. Apay, adapay lang nasakit may. Dapay lang mo ta, paray. Dua asakam tinasakit. Ay, unay ka mo ta, paray. Damagan pa lang. Kita magpilpilaya lang aro damagnan. Makaungat ka mo tin paray. Kahit inungtam, di ka anak ka man nakadisgrasya kanya. Inungtak talaga Sigurado ka. Ay, pirme nga inungungtak. Anya nga timbagam kingwana. Inungtak. Kasanaw. Kunak na. Kwarag! 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 Kunak! Kasta ti panagunga mo kingwana. Na, apay, di mo makita ayaan nakagem-gem unay dagita ima. Yak mamating inungtam ni Kwarog, paray. Inungtak nga ron. Apay, di ka mamatay. Ay, nagpartak na tatricycle, paray. Agpay kita. Sus, umayan. Imit Kwarog, ti driver. Jay ka anakam nga inungtam ako na. Ay, urayak la na bang aran, maray. Imbag ta nagtaray nagpaigid na kabadong kan Kapitan. Timaray ni Badong kumaray? Kawan, nagadayaw titimarayan na. Ningay Kapitan? Nimot Kapitan. Ayan na ngayon. Ha? Kasano anak kadanon ni Kapitan iti tuktuk ti kayaw? Kay muli Ayam, kasano nakauli ni Kapitan? Kano saan nang mo ti umulay? Ay, madya talaga maray. Maday ti panagmaniho ni Kwarog. Ay panagkunak. Rumbang lang nga saanan nga agmaniho iti tricycle ni Kwarog. Kasta ti kunak, maray. Bumabakan adita, inteng. Pero makababak. Apay nga mintay muli ka dita. Nagngato pa'y mata kayo. Amo no kasano nakauli
Di mo ambaw ti aramidam? Ay, makaamukan abumaba. Apay, an-anwom nita nagatidog akawayan. Mapangkusukitan ni Kapitan dita imulian na. Ah, mapan mo sukitan? Mabutang mat kano nga bumabya. Ay, gapo iti nakaro an nervyos nan. Iso an nakauli dita kayaw. Kaasi nga ron ni Kapitan, iso nga sukitak man. Kapoy di nervyos ko ang aksidentinak ni Kwarog. Nakadano nak dito'y balayajak na puutan. Kano nagpartak ka ati maray? Kito na, tadyak ka ta madisgrasya nak manay. Hay, saan lata nagbalbalay? Oray inungtan ni Kapitan. Ay, diyan mamatay, nginungtan ni Parintay. Ay makasarak to lang ni Kwarog iti bang tiliw kun kwa no kasta na lang. Ay, bayama, tamnog na ka. Nakababaak matlaangan. Nalaka kamutlagayam apababaan dita na nga to akayo nga inulim. Mabisinak gayam. Ay, imbagak lamang nga nan, bimabaka mo tadagos. Ay, inta mga nang mabisin ako. Sip Kwarog, dinggam ko madatoy pamagbagakan ka niya. Nagkunakan ka bagbagaan nak atungan. Diyak nga rot kaya't nga maisagmak ka. Nung may sagma ka, awang bibiyang mau. Sapay, kanayon kapay mat nga agpaili. Anya ko ma? Aduti agtil-tiliw ijay ile. Siya, tiliwan da. Apay, kung mga dida katiliwan kat nagpartak ti panagpatpataray mo nga permi. Abay, nalipata maon nga angkel ko ni Kapitan Intayin. Gaputa ang kalmo ti Kapitan. Apay, dida kan tilewan. Amamuda ni angkel ka. Ket no iso ti kasikatan na Kapitan. Apay, asino ti padpadaanam. Ay, padpadaanak man ni Kwarog. Taapay apadpadaanam. Hey, umay nakmanan ikan iti kwartakon Na, nagpaili ni Kwarog. Ah, Apay, di mo nakita? apay, nagpaili aya. Ay, amom, nagado ti agtil-tiliw ijay ili kadagiti kasero a driver. Ah. Kat sapay lako ma, tasaan da makita ken tiliwan ni Kwarog. Ay, adugayam ti agtil-tiliw. Apay, di mo amuday taya. Ay. Delikado nga ron ti ka nakak-anasingpet amang mangted iti kwartak. Kat gaputa saan mo ang madisiplinaan. Sabali nga rod, timang disiplina ken kuana. Badaw, apay anagado ti tattao di tatersina ni Marikwanang. Ay, damagan pa ilang. Kitersi na dayta. Siyempre, yadwa talaga ti tao Saan mo't akas taasigaw? Kahit apay rumor ka aya. Mapanak makidamag Apay chichismis da aya. Kawang, Ay, naglaing ka. Tamumlat na nga chichismis da. naangot ka ba daw? Aya, pati pa nagchismis. Maangot mo pa'y gaya, may. Ay, agpaigid kayo man. Tasak man mo't ti makichismate. Nga mo ninanatuyang ay. Padiwalin pa. Ay, Marikwanang. Anya ti pag-iistoryaan nyo dito tersinam? Apay, di mo pa'y ayan na damag, maray. Di anya maray? Ay, naladaw kan iti damag. Huwag nga raw. Anya ayaday ta. Natiliw ni Kwarog. Nasaya at mag. Inala dati lisensya na. Saan pa'y lang ang mabalin ng agmanihaw? Nasaya at mag. Tapno agnakaw. Awanan tinapartak nga agpataray dito kabildatan, entay. Awanan ti pagnerbyusan dagiti magna dita kalsada. Natiliw gayam di Kwarog. Ay, wan. Agna kamat siguron. Jesus, awanan ati mangted iti kwartak. Di kakot agyaman. Taawanan ti sakit ti ulom. Awan mo ti makadisgrasya dito barangay tayo. Oo nga ano. Ay, basol mo matlaang inteng. No binagbagaam ko maide,
Di saan ko maamatiliw? Ah, Iyawatan na kalang iti kwarta. Nakaisam kamutan. ay, Ha, kuha, ay, uwan nga rod. Ay, siyak tumot nga min. Agro-pro pa kwarta. Ay na, kapitan! Rupat kwarta ka ngamin. No pinagbagaam ko manikwarog, idi pay ladamo, dinasaya at kuma. Awan kuma, dinadisdisgrasya na. Ala sige! Dinon, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saanan apumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no siyakla ang tinakadlaw iti dayta, Maray. Ide, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay tiisem na. Katuray mo dito tersinak, Maray. Uray lag paypayapay akas la kandidatong agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may. Saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo day ta ako maritakad. No awan masapol na, kasla saan natang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni pari Badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, diyak kaya taglugan dita tricycle mo nga aglatlatay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa'y apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan dita tricycle mau ke nakadadaan. So kataman nga may nakaamamak taglugan. Ay! Una yan, nagsakit matan ti panagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang, may. Nanggatangam ngay. Ijay banger at tersina, maray. Punay kamatan. Apay nga ijay pa'y tinaggatangam kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kaya't ko ijay nangingina tersina, maray. Nangingina. Puro amin saglala ka, lagi talakom. Saan magngarod na imas? Kita ay man nagitilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramramanda. Ipanginak man lang nga dagiti lakaw. Ay nadaddan ngawan gumatang naramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay saan nga ruden. Jak ammo no apay. Idin to tawan mo't ammo kabasol ko kankwana. Kino agdinamag dito'y barangay nga ado kano ti kwartada ka ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam kawan ba't? Idam amo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudnugayam dya imbaga ni Marikwanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimot ti ugali da. Di utultuladan da giday. Talaga asaan anasayaan. Ayan yung galgawan tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina na tuyang. Ta nagsakit yung bagbagana kanya.
Anya dagita nga imbagbaga na ken kaya. Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle ka? Tanagdaan ka naglatlati pay. Pudnumot kit di Anggam saan arumbeng nga ibaga na daytaken ka. Nagsakit tinakam ka wantay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni nanam atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanyak. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas jayan ti ugali da. Ha? Ado ti kwartada ko naman tay? Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro akanayon da ngagpailay. Ne. Anya ngay nga ta ti araramidan da ijay ilay. Napandan sa makisugsugal. Ay, kasta gayam. Kunada ka kanayon da kano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalan da. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakals, iparit mau. Saan mitkit de? Taide. Numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngem ita, nakatakder ka mo't taon. No makita dakdagi ti taptao anak katugaw dita sangwanan ti tersinam, panunutan da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano ko mano panunutan dati kasta. Mapanak ag shop-shoppingan ijay ilay, maray. Kasta aya. Pagan anok ngay ti gumatang dita lakaw. Apay, di mon malagip maray, nga dito'y tinagot utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Urayek ni badung kaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay naglawaan dita paradaan apagurayam. Dito'y paisango ti tersinak tinapili mapagurayan. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam sa anak agumatang di talakom anak katap-tapaw. Ay, Stone, di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada day ti tersinak. Kat syempre ay talaga natapok Ita pa'y nga gururay ti pagluganan tangag pailay. Apay nga, ngawan bala mauray tan. Wun nga raw, apay, napanan dagita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraws. Dayjay nga, tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada, ija paradaan Kano di tricycle ni Kwarog dayta? Isumay. Ay saus, diyak kayat apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulag matiyad da. Malaksid no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak. Dayta kay din nagdaan ti pagluganak, ha? Makamuka nga ron nga guray itinapinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak idinaminsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga minitan. Ay siyempre ado gayam ti kwartak. Ado ang tricycle lang mo ti kabala mabayadan na pagluganan. Ay no adda ko maeroplanaw. Di isaw ti arkila kapag luganak ngagpailay. Kanya! Sugal gayam Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon kano ang mga abak ni nanatuyang, Uncle. Nasayat ano kasta. Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakopak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga agsugal ijang ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdag sang siguro ati do sa ijang ilay. Siguro Kasano ngay no matiliw ni nanatuyang. Maka mo damutin matiliw da. Makitang ba daw? Nangabakak manaon. Ay da, naglaing ka talaga tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing Kahit umay kanto manan makisugal. Kituan dayta talaga ti planok nga aramidon. Ay kahit suportaran ka lata. Anya ti makunam ba daw? Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakil unay da tarapa mo nga aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter, may.
Sino nga tag-drive? Jak mo'y amaw tag-drive iti helicopter. Ay, wala niya. Mabuti nga tupay nga aglogan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siyak. Mabuti nga mutlaang aglogan iti helicopters. Tuya, apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ha? up, Toy. Ay, Hold up, hold up. Nakatutokin ka tayo paltog na tuyan. apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag iti napaot. Badong, hanya nga taramidan tan. Ay, katitad mo amin din na. Tapno agbyag tapay itinapaot. Intay, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari Badong kan marituyan. Eh, jay pan nakisugsugal da iji ili. Saan? Jay pan naka-hold up da. Ha? Ay kunakon ket ama pasamak da ita. Eh kasano ko naglastog da mo ngamin. Ay, kinimos da kano amin jay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam da siguron. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumit. Naparam magdapay ko nam Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle day ta stainless sa tricycle? Nakasilsilang. Ay na, permi pa'y mat makasisirap. Sa paimpating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Kaya ni kwarog aka anak ka. Ay, so daytan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marito yang kan pari badong. Iso a pinabarunan . Ay, ka nasaya at no kasta Kat padasam at taglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kwarog! Dak dito yang Kyle. Itulod mo ni kagawad ije na. Wanang Kyle. Saan mo na pagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito tricycle mo, kwaraw. Ay, libre pay. Ang santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad akton inton sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito tricycle ka o takabarbaro amin ay. Nakita ka din ni Mari Tuyang. Jak to pa'y nakitkita ni Nana Tuyang. Ay, uray siya. Sipod na hold up da kandi ka ba daw? Saan dan arimrimwar iji balayda? Mabaindan Ay, rumwardan to dagijay. Isan dakot ama bisinanan. Jak to ida kayat nga ilugan dito tricycle ka. Ta sinaktan da tiriknam. Ay, permi Dandaniya kag sangit ide. No saan da kumanalas to? Saan da kumaana hold Marituyang, itay kapay alabas dita sangwanan ti Tersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-subli ka maut. Iba ka mano gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga asit gana. Ideado ti kwartam. Malaksid nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi day ta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alakom, maray. Kat adda Umbutangak man nga rod. Kano dya kaya ngay? Ay unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tangag kayong. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan aditi Tersinak? Anya nga tano ireklamo ka kan ni kapitan. Ay mapan ka laang agreklamo. Apay ti kunam, kabuteng ka. Maribanang, kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisam mo. Kan, apay day taigam mo agarapon. Tumay kalaang ba kumustaan? Ay, awan ti bugoong may. Imbaga kaya abugoong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, Marituyang.
Basta nakaigem ka iti garapon nga umay dito'y balay may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, Maray. Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rudin. Awan, Maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam mo. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan, Apay, nagkapwam. di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam ko namat ni Maribanang awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna nga awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, Kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asikada kamay. Ay. Di kagsaw iti kasta, Maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ka, Kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan, hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, Kapitan? Nagbalbaliw kamay. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Marikuan Kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan. Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anasken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Ketun di ka lamasyan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Una. Ay, winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa, pakawanan tayo ida. No adaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka dita balay da Marituyang ken kabadong Maray. Wen Maray, napan ko inikkan iti buggoong ken bagas. Kayat mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tay sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmadla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanon da kabadong ken Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda ka sa pulan da, nasingpet da. Ngarud iso asyak, sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta, tanarigatan, Maray. Ay na, nanatoyang. Adaman, wano awan kwartam, naskan anasaya at latta ti ugahin. Tapno na anayas latta ti ingkay panagkakaarugan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Sigurado ka nga isurot na ijibalay mo, Bes? Wen best, maturog ka ijay. Nakababain matkan ka Idi pa lang ibagbagam akayat mo ti agpasya rin di kabildatan. Dumagas na nga ron iji tsindahan iti iluto ta. Sana balit ada kwartak. Uray siya, adamat kwartak. Ay na siya kung ti agastungas. Si kalaaminan. Si kalangarodan ti gimatang iti taraon ta dito'y balay. Siyak met ati agastos iti kananta iji balay mo. Sige, sikat ti makamaw. Alang araw, intan. Wen ay mangalak iti sumagmamano a pagsukatak. Kat ti parlor mo nga Adamot ni ading ko. Iso na ti makaam mo. Alang araw dahin, agrubwat ka, intan.
Kwarog! Adda ka dito ta! Kwarog! Awan ni Kwarog, tata. Sino ka? Apay nga adda ka dito balay ni Kwarog? Siyak ni Mika. May kagayam tinagan mo. As in Michael? Correct. Ay, Ket, anya tinagan mo, tata. Siyak ni Badong. Apay nga adda ka dito balay ni Kwarog? Best friend ko. Apay nga rod nga adda ka dito balay na. Ag best friend kami nga rod. Kayan ayat na ka? Ah? Ay, ala! Makapakatawa kayo! San kay din akasta? Anya nga rod tiga po na nga adda ka dito balay na. Ay na, anya nga tidakas na. Sakit, nakahidban ka. Kan nakalipistik ka. Akasla ka babae. Kunain to kay dagiti makakita king ka dito, nga asawa na ka ni Kwarog. Saan? Ta best friend ko ni Kwarog. Agore kayo. Anya tigagarayo ka ni Kwarog. Umayak ko mga rod makikapay. Ay, day talaga yan. Okay. Mabit lang tayalaan ka iti kape. Hello, Kwarog! Adda ka kaday! Gumatang kay tilakok at tinapa! Hello, anya day jay Lola. Na, lula mo't asasawam. Aguray ka. Asino ka? Apay nga da ka dito'y balay ni Kwarog. Anya ko madakas na, Lola. Anya ti kasapulan, Lola. Saan alula tinagan ko? Tuyang tinagan ko. Ay, anya nga ti masapul mo kani Kwarog. Lola Toyang. Na, talula ko na nalata. Anya day ta sinusuon mo, Lola? Tinapa, gumatang ka? Ay, saanan? Nagado akar niya si dami kani Kwarog. Napuno, Jeref. Kapin-anom ni Kwarog. Asawam? Ang tatakunan ni Kwarog iti bakla. Na! Ay! Anya ti kunan, Lola? Ay yawanan, inak man langan. Inka na, pagan anok ngay mat tinapam apadam ako retret. Bakbaketan at tinapa. Wun marikwanang bakla jay asawa ni Kwarog. Anya abakla asasawam met. Napanak nga rod naglako ijay balay na. Kat bakla tay si mango kanya. Kasta? Ay, hawanon. Awan ngamin mangayat kini Kwarog a babaay. Iso api matol iti bakla. Naa. Sa kaagkatawa. Ay, agtatakon ni Kwarog iti bakla. Ay! Kat, anya ko mati nakakatkatawa di tamaray. Apay nga main, adi kag katawa. Awan man nakakatkatawa di ta. Sa bagay, uray si ka. Awan lalaki nga agtatakon kan ka. Iso nga aging gaita. Baak kalata. Naa. Aguray ka man. Apay ngamin ngayon may ka dito tersinak. Gumatang ka, wado umay ka lamang suron. Umay ka kumangarod lakwan iti lakok at tinapa. Ay, sana ka gumatang dita tinapam. Jak pagan ano ti gumatang dita tinapam apada masaan nga digdigos. Naa. Ala, pumanaw kan. Jak kaya ti ango talakom at tinapa. Nangsag. Ay sobra kamot maray. Asino ay ti sobra ti panagsasauna. Saan kit din asiga? Oho, inak man langan. Oy! Nukas tamlaeng, awan gumatang di talako! Kastagayam ti agwarwaras adamag, Maria. Un Kwarog, bakit ki mangiwarwaras? Namyaklatan ibagbagan no asino. Uray di mo ni baga. Tasaan ka interesada. Sa nabalay, tasaan mo tapudnaw. Iti naminsan, nakita kayo nga agoy kuyog iti daydi abakla. Nakakalugong kayo iti silag. Napan kami di bangkag Inasikaso mi dagiti mulak ijay. Imbag man, takayat day taabakla ti mapan iti bangkag. Dagiti daddo maabakla kat di da kayat. Tamadadail ka no ti manicure da. Ay, sana naarti ni Mika. Mala, muto yung tegat gatang alungganisa kantina pa. Tayin na kaon. Un, mabitla ang Kwarog. Apay ngamin nga dakadwam abakla iji balay, ma'am.
Sikan ti pagsasaritaan ti tao di ti kabildatan. Kay, anya ko mga ti dakas na. Kan friend ko matlaang mat ni Mika. Angam kakabkabalay mo. Apay, dakas. Awan mo ti dakas nga aramidan na Nagagat tupay. Agluto iti kanin may. Mapan iti bangkag. Nalaing tupay nga gayk iti bangkag. Nakakitam iti dadya bakla. Friend ko nga raw, dangkal. Namamok iti inuman iti ilay. Uray bakla day jay, tanasaya ti ugali na. Oh! Ang mga no agjuwa kayo. Oy, saan mo tangkal? Friend kami laang. Anya nga ti trabaho na. Ada barlor na iti ilay. Ada tauhan na ijay. Apay nga ro na simurot kun ka. Kat adagayang parlor na. Padasan na kanong arot ti agtrabaho iti bangkag. Makaamo ka. Sa bagay. Kas itik na kunam. Awan madingar aramidin nyo. Unangkal. Friend kami lang talaga kinimika. Kas day lang day jay. Naggapuak manay, di balay ni Kwaraw. Napanak manay, nakikapay. Oh, kag nakitamtay bakla nga asawa na. Saan na nga asawa ni Mika? Gayem na laing. Imposible Makipagnanaod ijay tay bakla. Awang ke den relasyon da. Kita niya kumaita. Ay, ang tatak ko na talaga ni Kwarog iti bakla. Kasanuma nga main. Awan babae amayat kan kuana. Kasta tagwarwara sa chismis Si Kansa may tinangi chismis. Sana bali tapod naman. Ay nagawan kita panunot man. Tagi chismis kakidain. Sapay naturid na dya bakla. Agayem ni Kwarog. Ang mga nupapispisan na ka. Adday tantay asawa ni Kwarog Marikwanang. Tila sa sawumot. Hello, manang kuanang. Ay, hello, Mika. Manang tiawag mo kin ni Marikwanang. Ay, gumatangak man iti nabanglo a sabon. Manang kuanang anapintas. Ay, wan, Mika. Mabiit laang. Kasla dinak nakita si kabakla. Ni Marikwanang laang te bakit ketam. Ay! Si kamot gayam day talo latuyang. Nakaangrag ka. Ay, sus, agbet-bet takpay tadapan mo agat tinapaka kilo. Nagalasan ti pa nagsasaom si kabakla. At least, pudno ti imbagak. Oh, ato yung tinabanglo asabon, Mika. Ay, thank you manang kuanang anapintas. Kanabanglo At yung matibayad ko Keep the change. Babosh! Nagalasan ti pa nagsasaw na niya bakla. Lula ko na kanya. Idento tamanang ko na ka. Depende nga minday ta, itipan na kilangan mo itipadam a tao, Maray. No kayat mo ara uman na ka tipadam a tao, naskan mat nga ron nga amom ti agraem. Kastala day ta, Marituya. Ay, nagsakit ti bibig ko at inong panikwaraw. Kanya, mamati ka ni Timbagat. Kaslawan tumang amin kabutang mo. Kanya nga ita. Iti da ito'y ngay naramid ni Kwarong kanyak. Ad-daag pa'y ngay chismis. Abakla ti tinutupan na. Tawan mayat kan kwa na babae. Nga, saan ka lata na ditigra? Tuyang? Ala, makamu ka. Physical injury ay tinaramid na kanya. Kat panang dadaal mo't iti kinatao na tinaramid mo kingkwa na. Kansikati mo na. Isa binalis na ka. Ay basta, sa anak apaabak, iwaragawag ko iti entero akabildatan, ngagtatak ko ni Kwarog iti bakla, tawan balasang amayat ken kwa na. Sige, manang kuanang anapintas. Inakon, tanagatan kung ti kayat ko agatangin. Wan, Mika, sige. Si kamu gayam day tabakla. Kumusta nga iti relasyon nyo ken ni Kwarog? Ala, lula tuyang. Agayam kami lang ka ni Kwarog. Awan relasyon mi. Imposible.
Kano nakita kayo ijay paraangan nyo nga ugly lips to lips. Ay ala, agar aramid ka iti istorya, Lola. Bakbakitan ka lang aruden. Day tapay lamang daddadal iti padam atao ti aramidem. Ala, ingkan marituyang. Noad niya laditan ti sasawam. Ay! Da kayo at tao dita igid ti kalsada. Iso da ito'y abakla tay karelasyon ni Kwarog. Aw! Kitain niyo! Apay, isaw! Ay! No siyak ti lalakay. Oray awan karelasyon kaw. No baklan tumulaan. Ay, kasta. Anay kaw. Ay, tibibig kaw. Ay, bimtaksan anay kaw, anay. Anya, nagsaw kami lang. Anay kaw, anay. Wag pudnutin bagak sayo lang. Ang tatakon ni Kwarog iti bakla. Ha? Awan ngamin balasang amayat ken kuana. No di mo to pa'y kayat. Anya? Ala, ni nana tuyang. Noan niya laditan ti bagbagayaw. No nakitam la kumaday di abakla. Puwa! Apay, nana? Kano naglaad abakla? Hay, piman mo't ni Kwarog. Naglaad pa'y abakla tinaggusto ken kuana. Hay! Apay ka di ana uyaw ka, nana. Napintas kaya. Di mo kunaan nga sakit mo ni Kwarog. Isakit ko Gaputa close friend ko. Kan nasaya at kanya. Ayawan mo'n violate. Inatiw nakatimay sa bakla. Tabakla pa'y tikinayat ni Kwarog. Saan ka tasika? Tuyang, papayaban na ka, di parinteng iti barangay hall. Hingka kano ijay. Talagreklamo dami ka bakla, ken Kwarog. Anya ko matibasol ko ngay. Hingka kita'y tagururay daking ka. Tano di ka kanumapan, at kikita kayon taon ni Jay Cortey. Korte adak house. Isungarod amapan kan, tasong batam ti reklamo da. Tano saan, paibalod da ka kanaw. Ngamen, nagadaw tinapan mo inwarwaras kontra kadakwada. Asaan ba't apod naw? Ha? Day tati bagbaga nga mingking ka, tuyang. Aliklikam ti manarsarita. Tapakay sagmakam day ta. Ala, mapan ka ni di barangay hall. Tasong batam ti nagbasulan. Kaya anya ti makunam iti reklamo dami ka ken Kwarog, marituyang. Nakababainak una yan. Gapo itinapan mo si Narsarita dito'y barangay tayaw na natuyang. Tapno ganaben na, agmulta iti 10,000 pesos. Ha? Anyat makunam nga, maray. Nagdakalan day ta sa nga pulo aribo a pisaws. Agmulta ka, tapno di ka gruam. Ikanda ka iti may salawas ng agbayad. No di ka makabayad, iti naikaddangal daw. Agkikita tayon to ni Jay Cortey. Anya? Anya ita, agmulta ka, maray, wano ikorte da kanda Kwarog. Ay pangalak nga iti pagmulta kapitan. Awan kwarta. Ay, sana siya ti pangibagaan. Ludikat da Kwarog, tayo suda ti dinadaal mo. Ay, basta! Agkikita tayo di korte, no di mo maitad ti multam. Ket ti kwarta amultam. Idonar mintaw ka nagiti ubing nga awanan. Para iti panagadal da. Ha? Ay mabalin ka diti agtawar ko araw. Nonya timbagamay, iso ti matungpal. Inton maminsan maray, an nadam nga minta dilam, tapno di ka maisagmat. Ay natuyang, naturid kang agkismis. Ita, mamulta ka lakit nga ron. Ala sigay, ditan, tinagipusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Fergie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT
540, Kenday Toy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.